Assam University Difu Campus Student Union atungpen Assam Chief Minister Sarvananda Sonowal upon Kachitongdam. Pinijay pangahit yalong Gram Sabha amay padupon. Kardom pini prime time berta longpen nilisami rupali timongpi non bertang tampen archponikta. Kedamtang chiti krenar keb homtar nikangsam porpai trokra mini krep pormalam Brahmaputra Guest House Guwahati along Assam University Difu Campus Student Union atungpen Assam Chief Minister Sarvananda Sonowal upon Kachitongdam pusi nilito masay hemalong berta ng pali. Labangso Kachitongdam along abarim AUDCSU akong chunbang akihay Star Bibison Rongpi kidobom AUDCSU amepi Gayatri Lakshmi Teronpi kong chunbang Kai Chesong Rongpi MPhil Scholar Wopong Rongpar Lapen EM Roton Teron atungpensi CM Sonowal upon Kachitongdam. Labangso Kachitongdam laki jasemetpen RDK Pipon number 1 full-fledged matikithir klok AUDC nonamat ng pisirak ng G. Number 2, non kidotang department kep alongan kithir kluk alutan bang mati professor pek serak nang G lapen ladak kido abari matumapansi try pinyang G. Number 3, AUDC along kaprek ong dunga department nonamat 1 nang G. Number 4, anthropology a department karbiang long along kidoan akole chalong sitami padopon lab nang G. Labang so may along kido abarim AUDCSU akong chunbang sa bibison rong PC may jalensi AUDC aputak CM apan than pachinipon. Lapen CM sitami kimisen pen lam thinang pachinidun alang ni sitami lahay ki kinang sat asan lopusi thanang pachinidun lapen nonamat laso puthak WC Assam University apan lapen governor apan chingki phit pusi lamchak nang chipidun pusi berta repun long. Pinichiti ni pai inquiry ni ada porpai Croatia pormalam jai pongahithi langsamipi development block lapen langhin widisia tum chelangsi Gram Sabha amai padopon. Labangso mai rong asa Roman rong piahin pensi dengpon rong. Pinibangso mai long langhin widisi chairman Kansai Busumatari langsamipi development block assistant BDO Sudhirman Burman JE Hinchong Terang, Gram Sevika Mamta Begum, Langhin VDC Secretary Krishna Busumutari, Rong Asar Sikari Crew, Langhin Youth Morcha Amaipu, Buniram Rongpi Lapente, Gongdung, Manpeng Kidotum Chetongdun. Labangso Mailong, BDO Kaning Jipon Atengke, Nonara Datumapan, Hemso Nang Kilele Alisalong, Kidoan a beneficiary Atum Sitami, Prab Jinpen, Kinangsat a documents Lapenki, Rong Asar Kaliti, Rat Site Lembang Pu Atumariding, Pidam Repsi Kimepusi Pachinipon. Lapente, JE Hinchong Terangpen, Lam Teke Jaipon Atengke, Job Card Along, Jong Se Amen Avilang Pulutangte, Prab Jinpen, Blog Asai Hemalong Wangra, Voter ID, Photo Chewanra Puthot Menchet Habram nang Jipusi Pachinipon. Labangso ahut Langhin VDC Secretary Krishna Busumutari Sitami Prab Jinpen Hemso Kelong a beneficiary atum Sitami dokumen sabang nang samit nang pola pente jong si documents abe Sitami Prab Jinpen kaselam Jawar site padopon po. Again dona bangke rong sodo mangke tong buya non ajikali si ekdom dhum dham adhar bunwa. Non ajikali si ekdom dhum dham. La jang nona kol bangke tu bangke ho la sa official sortan gang sabang hang pidana ko aporo se bang non ka dum dam ne rong sortan ni gangphan example pipe muni jon lorong example di kete mane kisman nupa ekdom bohor ase ene এখন আমার বাইদুল্লাহ কাইছে তাতেও মানে একদম 10 12 15 বন মন আছে হ্যাঁ eso আধার নম্বর itu কথা দুই পেলা মু আপোনালোকক জনোৱা পইচাটো অতি সোনকালে নাটো প্ৰাপ্তিন পেন লাসো আপনি নাটো চেকলে আমত তাতে নাটো প্ৰাপ্তিন পেন Ditum gangra na kami na kasarkan itu masuk official itu bidang. Lapente non hemso alisalong amen kawi atum ansitami ning binang ne atheke puthot Prab Jinpen session nang leitu da prang pupusi than pachinipon. Pini prime time berta bang kila panse kang tonpon iglo lang igbom tame Karbe Daily News dome thakme korwang thu.